Ibyiciri by'abantu bavugwaho gukunda igitsina ku kigero gikabije aha mu Rwanda. Muri make ni kariyeri nyine ibamo abasambanyi bakabije. Ku mwanya wa 10 turahasanga abitwa abamotari bazwi gutwara abantu kuri moto. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga abakinnyi b'umupira abo dukunda kwita abajuweri, abana bo ku kabiri ngo barindwa mubi. Ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga abamanajazi b'amahoteli ndetse n'utubari. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga abitwa abakanishi. Ku mwanya wa 6 tukaza kuhasanga abitwa abashoferi. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga abarimu bigisha mu makaminuza abo dukunda kwita abalecturers. Ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga abahanzi. Ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga abafundi. Ku mwanya wa 2 turaza kuhasanga abanyeshuri biga muri za kaminuza. Mu gihe ku mwanya wa mbere ku bakozi cyangwa se ibyiciro bizwi ko bikunda akabiri igero gikabije, turaza kuhasanga abakora mu nzego z'umutekano. Mwibutse ko ubaye uri umuntu w'umusirimu ukaba uzi agaciro k'ubuzima bwawe, nta handi ukwiye kugurira ubuki uretse muri Bikipa Rwanda. Tandukana n'abaguha ubuki burimo additives. Urugero, hari ubuki buba burimo imineke ndetse n'amasukari utibagiwe n'amazi. Ubu buki akenshi ukunda kubusanga mu alimentation ndetse no mu mafarumasi bakubeshya ko ari umuti. Ngwino muri Bikipa Rwanda maze uhabwe ubuki bwujuje ubuziranenge. Duhamagare kuri 0788262859 muri Bikipa Rwanda, price equal quality.